Reka arongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu y'imyidagaduro n'amakuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iyi si y'imyidagaduro. Reka rero tudatinze amakuru yacu tuhere kuri uyu musitari ikazi Ayra Star, aho yagarutse ku kintu yaguze mu mafaranga menshi yafashe bwa mbere. Y'umuhanzikazi rero Ayra Star uri mu bahagaze neza hano muri Afurika, yashoye ko ngo ikintu yakoresheje amafaranga menshi ya mbere yabonye aragitangaza muri iyi nkuru. Y'umuhanzikazi ukomoka mu gihugu cya Nigeria, Ayra Star akaba yahishuye ko ikintu cya mbere yakoze nyuma yo kubona amafaranga menshi bwa mbere ari ukugura inzu y'inzozi ze. Uyu Ayra rero yabivuze ubwo yari ari mu kiganiro n'abanyamakuru, aho yasobanuye ko ubwo yabonaga amafaranga ahagije ngo ikintu cya mbere yaguze ari inzu iherereye i Lagos hariya muri Nigeria, kuko yahoze afite inzozi zo gutura mu nzu nziza. Icyakora uyu mukobwa ukiri muto w'imyaka 21 yatangaje ko icyifuzo cye nyuma yo kubona inzu yahoze yifuza ari ugukora no gutunga imodoka yo mu bwoko bwa Rolls Gold G-Wagon. Ayra Star rero ni umwe mu bahanzi kazi bakunzwe ku mugabane wa hano wa Afurika, aho yakunzwe mu ndirimbo Alash Isabelity, Bradley Samaritina ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Umunsi ku wundi rero tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yo hanze agezweho, cyane cyane nyine hano mu cyiciro cy'imyidagaduro. Ni muri gahunda rero yo gufasha abantu kujya boroherwa no kubona ibiri gucacara hanze y'u Rwanda hano mu myidagaduro. Abahanzikazi rero barimo Jackie Chandiru, Liliane Mbabazi na Cinderella Asanyu bagiye kwiyereka abakunzi babo bundi bushya mu muziki, ndetse bamaze iminsi muri studio bategura igihangano gishya. Ni inkuru rero yatunguranye cyane ku bakunzi b'umuziki muri Uganda, bakekaga ko aba bombi batandukanye mu mwaka rero washize. Abagize iri tsinda bahuriye ku rubyiniro rumwe nyuma y'imyaka 15 batandukanye. Iri tsinda rero ryakoze igitaramo bise The Blue Three Star cyabaye ku itariki 14 Ukuboza muri 2023 mu mujyi wa Kampala kuri Protea Skies Hotel. Iyi Blue Three Star ikaba yari ihuje muri 2004 nyuma yo kwitabira irushanwa rya Coca-Cola Pop Stars. Iri tsinda rero ryegukanye ibihembo bitatu bya PMA Awards, bibiri bya Kasimi Awards n'icyitwa Channel Music Video Awards. Batandukanye rero bamaze gukora album zigera kuri ebyiri, iyo muri 2004 ndetse n'iyo muri 2007. Iyo muri 2004 rero bayise Hitaji, nayo muri 2007 bayita Buna. P Diddy rero nawe akomeje kugorwa. Uyu muraperi P Diddy rero yongeye gushyirwa ku karubanda nyuma y'uko yarishyize hanze nyine amashusho yo muri 2016 ari guhondagura wari umukunzi we Ekasi. Uyu mugabo rero amaze iminsi ashinjwa guhohotera abagore cyane. Ikinyamakuru rero CNN nicyo cyabanje gusohora ayo mashusho yafatiwe muri hoteli Intercontinental Hotel i Los Angeles, agaragaza ko rero uyu muraperi ari gukubitira wari umukunzi we. Bahita rero bemeza ko nyuma y'isuzuma bakoze basanze ari P Diddy. Aya mashusho rero yagiye hanze mu gihe abanyamategeko ba P Diddy bari bamaze iminsi berekeje mu nkiko gukuzaho ibirego mukiriya wabo akomeje gushinjwa. Vera Sidika rero we akaba yagarukanye imbaraga nyinshi. Uyu munyakenya rero Vera Sidika wamamaye cyane mu kugaragara mu mashusho y'indirimbo, yagaragaje ko yongeye kugaruka nyuma y'igihe kinini atagaragara mu ruhando rw'imyidagaduro muri kiriya gihugu cya Kenya. Uyu mugore rero wamamaye guhera muri 2012 avuga ko yaramaze igihe kinini ari mu bushabitsi, ndetse ashimira Imana ko ngo asigaye yambukiranya
imipaka ava iwabo ajya hanze yaho kubera kubaka izina ku ruhando mpuzamahanga. Naho Miss USA yabonye umusimbura mu minsi mike rero ishize, Noella Voigt wabaye nyampinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2023 yeguye kuri uyu mwanya kubera ko ngashaka kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe. Nyuma rero yo kwegura, Savannah wari uhagarariye Miss USA akomoka muri Hawaii niwe wambitswe ikamba. Uyu mukobwa rero uzamusimbura akambikwa ikamba rya Miss USA 2024 azatorwa ku itariki ya 4 Kanama uyu umwaka. Naho rero Ashley Judy yahishuye ko yavunikiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukinnyi wa filime w'umunyamerika Ashley Judy akaba yarahishuye uko yavunikiye kuguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero muri 2021 ngo nibwo uyu mugore yavunikiyemo. Uyu mugore rero w'imyaka 56 yavuze ko ngo byari ibihe bikomeye kuri we. US Magazine yo ikaba yaratangaje ko uyu mugore ngo yari yabwiwe n'abaganga ko atazongera kugenda, ariko we agahitamo uko babwira ko ngari ibintu bishoboka kandi inyuma bikaba byaraje no gukunda. Naho Ayra Starr we akaba yashyizwe muri Betty. Umuhanzikazi rero Ayra Starr ubu ibyishimo ni byose nyuma yuko atoranijwe mu bahataniye ibihembo bya Betty Award 2024. Mu butumwa rero yanyujije kuri X, uyu muhanzikazi yagaragaje ko nawe ubwe atiyumvisha ukuntu indirimbo Commerce imaze igihe gito hanze yakomeje kwandika amateka kugeza naho atoranwa mu kugezwa nyine naho itoranwa mu zihatanye mu bihembo bikomeye bya Betty 2024. Akaba yaranditse ati rero indirimbo Commerce yagiye hanze uyu mwaka, ariko ubu yamaze kugera mu zihataniye ibihembo bya Betty. Gutoranwa rero mu byiciro bitatu birarenze. Uyu Ayra Starr rero ahataniye ibihembo bitatu, ari byo umuhanzi mushya mwiza, umuhanzi mpuzamahanga mwiza ndetse n'indirimbo y'umwaka. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Rayon Sport, aho ku bufatanye na Skol bahembye abakinnyi bayo bitwaye neza cyane ko buriya n'amakuru y'imikino nayo ari imwe mu yagize imyidagaduro. Ikipe rero ya Rayon Sport ifatanyije n'uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye nyine n'ibidasembuye rwa Skol bahembye abakinnyi bayo bitwaye neza. Ni igikorwa rero cyabaye kuri iki cyumweru kubera kuri Dayano Hota yo mu karere ka Nyanza. Ikipe rero ikaba yarahembye umukinnyi mwiza w'uko ukwezi kwa Gicurasi, akaba yarabaye Tuyisenge Arsene. Uyu mukinnyi rero akaba yaregukanye iki gihembo, yarahanganye na Muhire Kevin ndetse n'Iradukunda Pascal. Mu ikipe rero y'abagore uwahawe igihembo cy'ukwezi kwa gatanu ni Andresen Uwase, agitwaye Umuhoza Angelique ndetse n'Uwimana Francine. Ikipe ya Sport rero kandi ku bufatanye na Skol yahembye Muhire Kevin nk'umukinnyi mwiza w'umwaka w'imikino 2023-2024. Charles Bable ahabwa icy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, naho Iradukunda Pascal ahabwa icy'umukinnyi mwiza ukiri muto witwaye neza mu mwaka ushize w'imikino. Mu ikipe rero y'abagore Gikundiro Scholastique yahawe igihembo cy'umukinnyi ukiri muto witwaye neza kurusha abandi, naho Mukandayisenga Janine uzwi nka Akaboyi aba ari we wahabwa icy'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi muri rusange mu mwaka ushize w'imikino. Iki gikorwa rero kikaba cyarabeye nyuma y'uko Rayon Sport isoje umwiherero waberaga mu karere ka Nyanza wiga ku kuntu umwaka ushize w'imikino wagenze ndetse nuko umwaka w'imikino utaha ugomba kuzagenda.